بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدي أمها أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هوريها بيفونا سنجي وداغنوان فدا ألغون ممي هيدا كورمندني ورماي مسرق أي بركات رمضان مس الله سبحانه وتعالى بركاتا أدي رحمة فرال وفا ومهمي رمضان ماكي هيوكنتتا كشاوغوري ميستكونا هيوكمون فريغن وا موسمگge gotugal وفا ومسر مي رمضان ماكي ورغينا مقصد تهට්ටක الله سبحانه وتعالى එකලංග අලුතහුංග මච්ච ෆර්දු කුරවා وفا ومسر مي رمضان ماكي ඒගෙ තෙරෙන් එම්මෙ බොඩු මක්සදකි මි රම්දාන් මස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගෙ අලතකුන්ගේ මච්ච ෆර්දු කුරවා ෆාවා එම්මෙ බොඩු මක්සදකි තක්වා වෙරිවු එකලාංගෙ අලතකුන් තක්වා වෙරු මට්ටක තක්වාගේ ෆිලාවලතන් හාසිල් කුරුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රම්දාන් මස් එකලාංගෙ අලතකුන්ගේ මච්ච බාවා ලෙවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීතු කුර්ආනුගේ වහී කුරවනි يا أيها الذين آمنوا أي إيمان بالجميستقن كتب عليكم الصيام تيبامي هنگا مچر رمضان ما هنگا رود فرض كرويجه كما كتب على الذين من قبلكم أي تيبامي هنگا كوريگ ميست هنگا مچوس رود فرض كرون فدانه الله سبحانه وتعالى رود فرض كرون سبب مي آياتو فهم بيان كروني كلانge wahi kurabani la'allakum tattaqun eyti yabami hun taqwa veri umattake Allah subhanahu wa ta'ala mi ramadan ma roda fardu kurabbi maqsad kalange bayan kurabbi eyti yabami hun taqwa veri umattake kuige mistahunge matchas Allah subhanahu wa ta'ala roda bawalevi den roda ge maanay ki kobat roda ge maanay ki kamakum manavegatu ei ege lafzi maan wata lugawi maana ei kamakum manavegatu mi ramdan mahuge rodage shar'i maana eki mi ummata mi fardu kurawwa fa rodage shar'i maana eki fajru sadiguge alikam faalo visure irosi jawmaddanden keim bimunna emmeha jinsi kandattakun rakkaterwe hurumam mikiyani roda mi ummatuga kuriga ummattaka Allah subhanahu wa ta'ala rodaage alkam baawalevi ekamaku mi ummata tafaatu bayen ummattahuga roda kiya ulani fajru lisura irosi jamaddande mihaka wahakanu dakka hurum misalaka Zakariya alayhi salam ge ummatuga Maryam alayhi salam ge ummatuga ebekalun tabawe tibi samawi deenuga mi onnani roda mihaka wahakanu dakka hurum mihaka fajrul isure mihaka wahakanu dakka hurum ei kuriga bayen ummattahuga roda Maryam alayhi salam ekamana alas ve nabi Isa alayhi salam agen ekamana mistahunge gatan as ekamana Allah subhanahu wa ta'ala taka rode kan nadurubunge ekamana hunne Allah ekorwani mihaka dimavjja kamlege vidala washe miyadu mihuri timanna Allah ta'ala taka rode ashe falan ukallima al yawma insiya miyadu evves insanaka timanna wahake nu dakkana ei kuriga bayen ummattakan Allah subhanahu wa ta'ala roda fardu kurabba fa goy roda maana kunin bas bayan kuran fadan roda mikiyani araybahum mikiyani roda as-sawm nuwata as-siyam ege maana ki kamakum manawe gatun kuriga ummattahuga mi roda mi onnani misalaka kurin bas munawunu fadan wahaka dekkum manawun
ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮು ಮನಾವೆಗತು ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗ ರೋದ ಮಿವನಿ ಖಾತಕೆ ತಿನ್ನ ಬೋತಕೆ ತಿನ್ನ ಜಿನ್ಸಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕುನ್ ಸಲಾಮ ಬೆಗತು ಇರೋಸೆದ್ದೆ ಏ ರೋದ ಎಮ ರೋದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ಉಮ್ಮತ ಮಿ ಫರ್ದ್ ಕುರಬಾ ಮನಿ ಮಿಗೊತ ei emme bodu maqsad ekalaange bayan korabani taqwa veri umattaka den taqwa ki ko ba to balambi waragginan adiwe lafzen ei taqwa tiyaba mi hon ma Allah taqwa veri wash ekama taqwa ge maana waram madumiha kam menumi nege taqwa yaki salama vegatun rakkater vegatun ege luqawi maana kenota lafzi maana ki rakkaterun salama ibun ege shar'i maane ki Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurabbi huriha kamakun rakkaterium Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurabba fa huriha kamakun rakkaterium taqwa mi kiyanne ilmerin vidalwani taqwa ge maane ki Allah subhanahu wa ta'ala mana kurabbi huriha kamaka tibaya demeduga hurahellume Allah nahi kurabbi kantattaka tibaya demeduga hurahellume e taqwa ki emme ken taqwa den huriha alukamegge aslu ei taqwa verikan amalegge netijje nama Allah subhanahu wa ta'ala amale alage kiben qabulen nukurawwane ema taqwa emme iskuran jehni komme he amale kuraru e amale kurien iskuran jehe echaki taqwa verikan emme bodak gulon huri hita Allah ge alage hita emme bodak taqwa verikan gulon huri ikhlas terikam beskidane taqwa ema komme amalek kuram feshumuge kurin e amalu Allah subhanahu wa ta'ala khalis kuran jehe he amalek kurumuge kurin ehen kamun dini amalutaka dunyawi amalutaka demeduga faragu kodde echaki niyai ikhlas terikam dini amalek kurar emme furatama enage niyai Allah subhanahu wa ta'ala taka khalis kuran jehe dem mihar ramlan mahuge duwastan heda kuram midani mi ramlan mahaki Allah subhanahu wa ta'ala ekalaang alatahuge maccabbawa levvi waraggina maqsadahttaka ege emme is maqsad mi bayan wegen de taqwa verkan devana maqsadaki insana enage nafsu tarbiyat ko ramlo ma Allah subhanahu wa ta'ala fursah devwa evani Allah subhanahu wa ta'ala ge ala enage nafsu deenuge macca tarbiyat ko dini tarbiyat ko එහෙම හේවකන්තකාගෙන් අවශ්‍ය කරනම් වී රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙව්වාෆාව ඉර්ෂාදතහුගේ මතින් එනා හුරිහා අමල්තක කුරමුන් දාම් වී රම්ලම්මහු කුරා හේවකන්තත්තන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගේ සවාබ එතක් ගුණයකන් ඉතුරු කුරවාෆාවේ දැන් රම්ලම්මස් නිමිගෙන් දායිරු ඒ රම්ලම්මහුගේ ෆාදා නුලිබෙජ්ජ මීහා nuwata ramlommas nimigen dairo emihegge faafa nufuhe hurevejje mihaki eyi warab bodu abajjeveriye gelli halakuwegen diya miistahunge listuga enagen an himenigen daan den emihegge faafa fuhevijjekan enan engeni kine eve suwalen hituga ufede ramlommas nimigen dairo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qur'ani ramlommas nimigen dairo emihegge faafa nufuhe hurejje mihaki eyi warab bodu abajjeveriye ke gelli halakuwegen waami hekenayki edduha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaran ara wada gannawamun timfaharaku aamin vidalwi ekade fan khutba devwa nimum ashab ekalum ekade fan suwal kurabani kale fan timfaharaku aamin vidalwejje dei konkamegge maccatto kale fan aamin vidalwi ekalifan vidalwani demme jibril alayhi salam timan kalifan gariha wadagen tin duae kurevviye jibril alayhi salam ege tereng edduae ki emihegge machar ramlom mas nimigen dahin emihegge faafa nufuhevi hurejje mihaki ei abajjeveri ena abajjeveri wa hutte ena gelli halak wa hutte endu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin vidalwi दुआ कुरवि फरातकी एम्मे माय मलाइकता आमीन एविदालवि बेकलकी एम्मे माय इंसानों कुर एम्मे माय इंसाना आमीन एविदालवि दुआ कुरवि फरातकी एम्मे माय मलाइकता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हजरत के एम्मे माय मलाइकता की जिब्रील अलैहिस्सलाम कलेफान दुआ विदालवि मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन विदालवि दिन ए दुआ इजाबन कुरबहुन्नानत Allah subhanahu wa ta'ala dua ijaba kurabwana kama me dako evve shakkenne
ehmima rodamas nimigen dairu masahi kuram wi timage faafa fuhavigen daane gotaka masahi kuram wi den faafa fuhavijje kan enan engeni kin ilmering ebahure gottais bayan korawwafa miha ena ramlom mas nime hindu ramlom mahuge ekuri alukanta huge mati demi hurejje mihaki ramlom mahu insana ekuri amaluta heo amaluta huge mati ramlom mas nime irwas demi hurejje miha eki egmane ki enage amaluta Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurawwafi enage faafa Allah subhanahu wa ta'ala fussawade wafi ei alamataki ramlom mas nime iru algonmenge teregami onna rawajaki nuwata rasmaki ramloma miskive sadamani ginami gurwanen okkambe sadamani hameka ramloma hamekani gurwan besmi kiyawani namaz besmi kuran ramloma ginami ramloma besmi maayku namaz besnei gurwan kiyume besnei ege mane ki enage heo amalu enage roda Allah subhanahu wa ta'ala qabulen nukuraviye enage faafen nufuhune ema masih kurambi ramlom mahumi kura heo amalta humati demiti beveto balambi gurwan ves kiyawambi gurwanaki mu'minunge dusturu muslimun ulembi huriha goten Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurabba fani kiti gurwanuga e gurwan ginen kiyawambi e gurwana fikru kurambi e gurwana fikru ko femiha en hidayah libena kama me dak shakke vesnei gurwanuga Allah subhanahu wa ta'ala hidayah bayan kurabi e gurwan Allah baawale bi sabab wes Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga wahi kurawwa fawe ekalanga wahi kurawwa fawani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan ramlom mahaki emahegga Allah subhanahu wa ta'ala kirti Qur'an ba wale bimasare ikkan kole bar kollam esi شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان مهكي امسرق الله سبحانه وتعالى كيرتي قرآن باوال بي مسره كيرتي قرآن الله باوال بي كم مقصد كتك هدى للناس ميستكنا هداية تجيغتن ميستكنا هداية تجيغتن الله سبحانه وتعالى كيرتي قرآن باوال بي وبينات من الهدى والفرقان أدي tedumaku dakka denivi dalilu takegge gotunne Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an baawalevi adi wal furqan adi haqqa batil wa kikod denivi furqan egge gotunne Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an baawalevi emma mistakunan hidayat egge gotuka hidayat ki ei islam deena mi haku wanumattaka Allah subhanahu wa ta'ala wa nur tawfiq hidayat behigen ve debayaka ebayaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawabar ei hamekan magu dekku ekale fana bani magu dekku mistakunna goalun heomaga kimiye e heomagu bayan koddinu ekale fana bani ei en hidayah tedumagu bayan koddinu amma Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga wahi korwani innaka la tahdi ila siratin mustaqim kale fana ngoti tedu magu dekkume tedumaga magu dekkume kale fana ngoti den ngoti anen hidayen Allah subhanahu wa ta'ala ga ipulugawa hidayen ei tawfiq ei medina wanwattaga hituga labwa nur e medina wanumuge hidayen Allah subhanahu wa ta'ala mihegge hitallabwa Allah irada kuru bi farataka Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga wahi korwani innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah subhanahu wa ta'ala e hidayat dakkone kalan irada kuro mihaka hidayatan edemi haka mi ay baawale buni Abu Talib ge faana behe gotun murha ku dinal sengene fadan Abu Talib ki ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bodu bebe fulo ekale ge faana bala bodu kurabbi ekale faana ge bodu bebe fulo ei kale ge faana emme handar diwe Abu Talib ki wara daringina be kale ekama ko ekale ge faana emme lobi wada ge be fulo ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariyevesno kale faana ibn Abba Abdullah ge darikalun ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama ko ekale faana ge darinna wora boda lobi kurabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama ko Islam no avahare wada gati ekale faanu marang ara wada genne we hindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale faanu gari ha wada genne
වඩාගෙන දන්න ඒ බොඩ බේවේ ෆුලායි කලිම විදාල වාෂ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මි කලිම විදාල වාෂ ඒරුන් කියාමෙත් දහග බොඩ බේ ෆුලුගේ හග්ගුග තිමන්න හුජ්ජෙක් ගායිම් කොද්දෙවා වශී තිමන් කලේ ෆාන් හුජ්ජෙක් ගායිම් කොද්දෙවා නම එවගුතු අබූ තාලිබ් ගාරිහුග තිබි කුෆුරුගේ බොඩති ඉමාමු බස් අබූ ජහල් වසින් එනයි වුණනේ අබූ තාලිබ දෙන් හැම මි වගුතු හේ කාගෆෙන්ගේ දීන් දෝ කුරාන එක් ගොතකස් දුණු කුරාෂ අබූ තාලිබ් එම්මෙ ෆහුන් අවහාරේ වඩායෙන් එදියයි අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ මිල්ලතුව අබ්දුල් මුත්තලිබ් මිල්ලතගේ බුදු දීන් ඔම්මයකස් අබූ තාලිබ් අවහාරේ වඩායෙන් එදී කුෆුරුගේ මතීගා එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කරවනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එම්මෙ ලෝභය වඩාගෙන නබි බේකලා කියේ අබූ තාලිබ් එකමක් වස් හිදායතෙන් නුලිබුන් බොඩු බේබේ ෆුරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කරිෆානා බෙහෙ ගොතුන් වහී කරවනි ඉන්නක ලා තහදි මන් අහබබ්ත ඒ රසූලයි මුහම්මද් ගෆානේ කලේග ෆාන් ලෝභය වඩා ගන්නවා හැමීහක එදි වඩා ගන්නවා හැමීහකන් හිදායතෙන් නුලිබේනේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අයිප්ලුගවා බාරිකේයි වලාකින් අල්ලාහ් යහදි මන් යෂා කමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලංග ඉරාදා කරවි මිහකන් හිදායත් දක්වයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලංග ඉරාදා කරවි මිහකන් හිදායත් මිදක්වනි දැන් ඉරාදා කරවි මිහකී කොබෑ ඒ හිදායතන් අහලු වෙරි මිස්තකුන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිදායත් දක්වනි මින්වර් ෆුලුගවනි හුරිහා කමෙල් ලියවිෆා නරකවන්ත වෙරින්නා සුවරුගවන්ත වෙරින් ලිය නිමිෆවා කමෙන් මි හගීගතුවා දැන් උෆදේ සුවාලකී ලිය නිමිෆවා කමෙන් ඒ කිහිනෙන් හේ බදලුවාන මෙර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනියේගේ වාහකමෙත් දෙන වඩගෙන් වේ එයි මි දුනියේ එකලාංගේ හෙද්දවි සුර කියාමතා හමය මි කායිනාතුගේ වාහකම එකලාංගේ මොළක් දෙන වඩගෙන් වේ එහෙන් මේ එකලාංගේ ලියුවා ෆවනි නරකවන්ත වෙරින්නා සුවරුගවන්ත වෙරින්නා එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කරවනි ගලම් වනි හිකිෆය ෆොයිබ්වනි ලප්පෑලෙයිෆය ඉතුරු එච්චෙන් එකක් දෙන්න ආරාන උරිහා කමෙ වෙනි ෆය වනි සුවරුගවන්ත වෙරින්න සුවරුගවන්ත අමලුත අල්ලාහ් වනි ෆහි කොද්දෙවා ෆය අදි නරකවන්ත වෙරින්න නරකවන්ත උරිහා අමල වනි ෆහි කොද්දෙවා ෆය එමිහකු එකම කට්ටකා හෙද්දෙවුණු කමෙන් එමිහක වනි ෆහි වෙෆය එහෙම් වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මන හුරිහා කමෙන් නිම්මවාෆා දෙන් මිස්තකුන්ගේ හිතුක ඔෆෙදේ සවාලකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලංග අලතකුන එහෙම මජ්බූරන් නුන් හැමි කුරබ්බන් මජ්බූරන් नु අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලංග අලතකුන වනි ඉක්තියාර දෙවවාෆා දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලියුවාෆ මනි කිව්වේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හුරිහා කමෙන් ලියුවාෆ මිවනි අලතකුන් එකන්තක් කුරානේ තීවේ එකලංගේ ලියුවීති අලතකුන් කන්තත් කුරානී කිනු එක්ගොතකවස් අලතකුන් එකන්තත් කුරානේ තීවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලියුවි හැම එෆදා හිදායත අහලු වෙරි මිස්තකුන් ඒ හිදාය ලිබෙනකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ලියුවාෆ හැම එෆදා නරකවන්ත අමලතක අහලු වෙරි මීහුන් ඒ නරකවන්ත අමලත කුරාන කම එකලංගේ ඔති ලියුවාෆ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වනි ඉන්සානුන ඉක්තියාර දෙවවාෆ එකලංගේ ඔති දෙමකු දක්කවාෆ ඉන්නා හදයිනාහු සබීලා ඉම්මා ශාකිරන් ව ඉම්මා කෆූරා අල්ලාහ් වේ කරවනි තිමන් අල්ලාහ් ඉන්සානා මගු දෙක්කවීම දෙමකු දෙක්කවීම එන ශුක්‍ර කුරාල එක්කමු ගවාෂ එහෙන්නුනි කාෆිර වා මිහෙක්කමු ගවාෂ ඔති දෙමකු දක්කවාෆ දෙමකු එහා රංගලන් එකලංගේ වනි බයන් කොත් දෙවවාෆ හේවමගු වසවනි බයන් කොත් දෙවවාෆ කීර්ති කුර්ආනුගේ zariyan හේවමගු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වනි එකලංගේ අලතකුන්න බයන් කොත් දෙවවාෆ හැම එෆදා නුබා මගු වසකලංගේ වනි දලීල් තකා එක බයන් කොත් දෙවවාෆ නුබා මගුගා රයිසකන් එහුරි ෂයිතාන් ඒන එගොන් නුබා මග හේවමගන් එගොනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලංගේ අලතකුන්න එගොනි හේවමග ෂයිතානා එගොන් නුබා මග කියාමත් දුවහුගා ෂයිතානා තබාවි එම්මෙන් ෂයිතානාගේ කාරියක් දානේ ගොස් දන්නවානේ කලේගේ භාෂය හරින් තබාවි මියද හරින එහිවේ දේශ නරකයන් සලාම බම එහිවේ දේශ හරින්න කලේගේ බහත් තබාවෙන්නේ මියද හරින් මිවනි නරකයක් දාන් ජෙහිෆ එවගුතු ෂයිතානා ජවාබ් දෙන් තිමන්න කලේ වෙන්න දෙක්කි කොන් දලීලෙන් හේ තිමන්න තබාවම තිමන්න කලේ වෙන්න දෙක්කි කොන් දලීලෙන් ඒකම කලේ තිමන්න තබාවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාංගේ මග තබාවුම තියබා මිහුන්න කිහා දලීල දෙක්කිය ගුරුවානු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ වාදකි එයි දොගුවානේ එච්චෙන්නුන් එයි කියේ එක්ගොතකවස් එකලාංගේ මගු දෙක්කෙවි එකලාංගේ අංගවාහමන එකලාංගේ අලතකුන්න මිමගත් තබාවෙජ්ජ මිහා ස්වරුගේ මිමගත් තබාවෙජ්ජ මිහා නරකය එහා සාෆකෝ එහා අලිකුන් උජාලාකුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හිදායතුක මග වනි බයන් කොත් දෙවවා එහෙන්කම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා
insana ayat duniyamati devwa emme bodu ni'mataki hidayatuge ni'mai kita mihun duniyan nimigen edani kafarukan mati yoggada hunu alifana narakayage tereya narakayaki ei wara birubodu tanen ei narakayage hunu alifanu getera kita mihun edani duniyege aramu gawlelaf emihun itana hame kane duniye tiwanna wennam miyati duniyege aramu gawlefa kita mihun e hunu gada narakayage teran edani narakayage alifa duniyege migengule alifana bure haiddiha guna hunu narakayage alifana ki kalokulaga alifane narakayage darekkamuge wani insanunna hila mistakunna hila Allah subhanahu wa ta'ala kitu Qur'an ga wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e iman be jemistakunne tiyabamihun ga amilla nafsutaka tiyabamihun ga ahluwerin e hunu gada narakan salame kurare waquduhan nas wal hijara e narakage daraki mistakunna hilay e hunu gada alifana kitam mihum wasil wegen edani kafar kammati marwegen edani dunya mati hitu huriha gotakan ulefa marwegen edani ehma mi hidayatuge niyame mi emme bodu niyamen Allah subhanahu wa taala ekanage alayat devwa e mi hidayatuge matiga marwejje miha edani her aramu suwaruge ki e miha hitan erikom mekame wagutun hama hitan ara wagutu watane Allah subhanahu wa ta'ala kitu Qur'an ga hekoroba faybani walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun es warge ki ei tiyabami hun hitan eri komme kame hin ede komme ecce watane de lola finikan de komme ecce libigen watane es warge ki etana mi deveni mi hidayat libigen mi hidayatu ge nemen hema mi warabbodu nematen Allah subhanahu wa ta'ala ekalange alayat devwa duniyamati ekalange alayat devwa emme bodu nemataki hidayatuge niyamai e hidayat libeto masakke kuram e hidayat algon men hitan ara hama dulun islameke bunima den hidayatuge matiga emitimi divehe rajyan ufamwa komme mihaki ei muslime algon men deke goto ewana komme gotaka komme kamek kurias ei muslime ehen kamun divehin deke gotuga islam din ena fahatun ebade ena wain komme tanaka ekamako hagige miyoti ege idikola insana damiyoni hidayatuge fahatun insana ekamako divehin hi kura gotuga miwa gotaki islam din ena fahatun edani islam din ehma warab bodav visnanji he nuqtaye mi islam dinaki algonmen ege fahatun danje he islam dinuge irshad tabbinawege miwani deechegge maccan e kirti qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuge macca e deetiga irshad tan algonmen hodanwi duniyege insana mammage bandum vihesure kavwalad daanden ena ulenjihe huriha goten midinuge bahari bayan wege emme kafarum ves ebbaswe midinuge islam dinaki eha furihama dinake duniyege insana heda kurum vi huriha kamenge bahatte irshad devwa emme yahudin insa muslimuna dime bonafe kalemenge dinuga nete evves kame bayan nukoshe emme kudan faahane wannanji he goittakaay huriha echse bahatte bayan wege eha midina ki waraf furihama dine e irshad tan hodu mattaka masay kuram midinu ge irshad binawege miwani deechegge maccan ei kiti qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ul qur'an fawani taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati timan kalefanu mi duniya du ko me wada gannawani tiyabami ngetera deecche du qur'an fa e deetiga tiyabami hun ifahattagen tibiha hindak tiyabami hum magu furadigen nudane ei kitabullah kirti qur'ana wa sunnati timan kalefanu be sunnate den sunnatuge murada ki ko wa sunnatuge murada ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshaduta ekaleg faanu ge basfuluta ekale faanu amalu kurawwi amalu fuluta ei sunnatuge murada ki ema sunnatat tabawambi huriha amalen algonmen bahatten jiheni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nestevi gota ituru gota kannu kaaba fain dekki gota kannu balambi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi amalu kurawwa wani kon gota katto ehenkamun aluganu war kudai rusture kiyane kannege taalim diyana ge seben islam kamara riti ko bayan ko kurawa muhammad jamil warar riti ko bayan kurawa feben islam kan muhammad jamil vidala feoti islam kama ki salama salawat lebi allah ge rasula
Allahu ge hadratun ekankamagen wadagen nevi emmeha kamakab bolamba kiyaman gatun amali gotun bolamba kiyaman gatun Muhammad Jamil idala feoti Islam kamaki salama sallallahu alaihi Allah ge rasula Allah ge hadratun ekankamagen wadagen nevi emmeha kamakan amali gotun kiyaman gatun ei Islam ka warafuri hama taarafen en Islam kamuge Muhammad Jamil devwa ema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ge hadratun genestevvi emmeha kamakab bolamba kiyaman gatun mikiyani Islam kam ei Islam kamaki e Islam kam tabawam bi e gotat tabanu algon menna kan naraka kum salamaten no wen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genestevvi irshad tak tabawam bi namaz kuram bi kalifan dekke vi gota roda hifan jehene kalifan dekke vi gota e kalifan enge vi gota zakat den jehene kalifan enge vi gota e kalifan dekke irshad gamatin hajju swan jeheni e kalifan dekke vi gota timama hitangeri gotakan namaz koggen namaden Allah subhanahu wa taala qabulen qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ul qur'an fa hadis ul gemana gami wani fa zamanan annane bayako emihun namaz takur ashabe kollam hadis ul qur'an tiyabam namur ginange emihun namaz qur'an tiyabam emihun namur ginange emihun guruwan kiyawanete tiyabam emihun namur ginange emihun roda wesifanete ekamako emihunge neefatu kurin amal tamaccha kannara ege manik Allah subhanahu wa taala enuge egen evves amale qabulen qur'an ehma masay quran bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke gotan amal kureveto e kalifan dekke bi gota e kalifan irshadum beruga qura evves amalen Allah subhanahu wa taala qabulen qur'an amal ta qabul kuram gamen tin shart e tin shartu emme sharten uniyas Allah subhanahu wa taala ala qura amale qabulen qur'an furatam sharta ki islam kan Islam kan emihe kibagan netijja Allah subhanahu wa taala evves amalen qabulen qur'an kafir kam mati hure qura evves amalen he amalen Allah qabulen qur'an oda be fulna cenge wada annan fada Makka ge mushrikun emihum baragine he amal takuramundiya gefulu imarak kuramundiya ebara ma amalen he amale amay fadan hajinna fendi hedi kandi hedi hama hile ekam ke mihun ke samaren Allah subhanahu wa taala qabulen qur emihun nabi goton Allah subhanahu wa taala ki Qur'an ka baawala ban ayat baawala ban aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir tiyabamin hajinna fendinu ma gefulu imara kurun tiya hadani imam bi mihun ga amal tafadange hama hilahen nuane qabulen qur'an tiyabam komme amal kuriyakas kufur ga mati tibe quraha hinda ku qabulen qur'an em furatama shartumi islam kan em Allah subhanahu wa taala ki Qur'an ka wahi kurawani wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin islam din fiwa ehen dinan ikhtiyar ko fi hada an-nashe enage kiben kan qabulen nukurawene adi ena akhiratu ga wa kan kashawari gelli halaku bi mihun gaterenne em islam kam mati horegen qura amal Allah subhanahu wa taala qabul kurawani devana sharta ki ikhlas tarika ena qura he amal Allah taka quran jihani evves faratakan amalun hissan alagenwan sarke he amal qurar dekkun terikam wanun ei warak karikam dekkun terikam wadejje amal ku ikhlas terikan kendigen diye e hisabu enage amal Allah qabulen qur'an amal qurar dekkun terikam wadejjiya sadaqat mi hokuri dekkun terikam wannana war fasihen hita shaytana ayku enage hita waddane dekkun terikam ekam wadejjiya hisabun e diye enage amalu ama vayab puragen e diye Allah subhanahu wa taala qabulen qur'an evan niya khalis quran je he amal kurun bes denne on fada Allah subhanahu wa taala ki Qur'an ka wahi qur'ani wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din ebame hunnan amru korwigen nowe Allah subhanahu wa taala ang alokon khalis kurman menui ema alokame kurar Allah subhanahu wa taala khalis kun ekan quran je heni evves farataka hissa en alagen wana miyadu algonu wenna mi fennani mujtama tahuge tereng islam mujtama tahuge tereng Allah subhanahu wa taala khasu quran je kantatta ehim farait takan hissa alata misalaka Allah subhanahu wa taala rizq devva farai huriha menna senge mi makka ge mushrikun wes ebbas wi kame Qur'an ga Allah ay kurawwa fewani ebame na kalifan sual kurawwa hai rizq devani kon faratetto emi hum bunane Allah hai marwa dirubani kon faratetto sual kurawwa qurash kurawwa hai emi hunna emi hum bunane te Allah hai ehma makka ge mushrikun wes mihir kahira kan tattakan ai huri ebbas wefa ekama ko algonu me hitame ki muslimun ne kiyagen ule mihun Allah subhanahu wa taala khasa kuran je kan tatta ege terem bayen hissa
makhluqun nan alata misalakan Allah subhanahu wa ta'ala rizqu devani masverika misalakan alwan min di rajyege mi bodu kam ki masverika masbana hami gunani miyadu mi masbenuni meni fandita egge sababunne Allah subhanahu wa ta'ala rizqu devani ekalaange devviච්ච කෙනෙකුනේ දුලකුන්නේ මේ ෆණ්ඩිතයාගේ බාරුන්නේ මියදු මස්බේනුනේ මේ අල්ලාහ් තාලා ශරියා කුරුන් ඒන ખાලිස් කන් දියේ එනගේ හිතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එනන් අසාබ් ද ශරියු කුරි අල්ලාහ් ශරියු කුරීම කුරින් කොෆෝරි හොරිහා හේවමල බස් පාතිල වෙගන්දාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශරියු කොෆිය කීත ගුණ අල්ලාහ් කරවනි වමන් යුශ්රික් බිල්ලාහි ෆක්කද හර්රම අල්ලාහ් අලයිහිල් ජන්නah Allah sharihu ko fimi hadannare enen Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge haram kurawafi anan ayatu Allah ma kurabani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala kalange sharihu kurave amal faafa nufussawe enum faafate kalange rad kurave haka fussawe ema balambi kalange kura amal ta khalis kuraveto dini amal ta khalis kuraveto mi devana shartu timwana sharta ki dini amal kura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke gotan amal kura enu gabulen qurban Allah subhanahu wa ta'ala namaz kuriyas namaz huriha harakat bahatan jeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke gota roda hifa roda ge huriha kame roda mahuga kuranjihe huriha kame kuranjihe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekke gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Allah subhanahu wa ta'ala ki Quran ga wahi kurabani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ama karhawarun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki baagati abami na riwayati namuna ehmima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuna ekkamuga balam bi huriha hewa malegga namada behegotun kalifan hadis ful qurani sallu kama raaitumuni usalli tibami hun namad qura'ate timan kalifan namad qura'ate tibami hun duggota hajja behegotun kalifan hadis ful qurani khuzu anni manasikakum mi hajjuga alokanta timan kalifan kiman tibami hun libigannash timan kalifan qurabi gota qurash qurabba gota qurash ehma mitin shartun emme sharten uniyas Allah subhanahu wa ta'ala alaage kiben hiwa amal gabulen qurabana ema amal qurar balami mitin shartu amal gafuri hama veto eyun Allah subhanahu wa ta'ala e amal qabul qurabana mire nasehen ado esamattaka adanti atibbe anhenunna ekalefan ebe warabod irshad devwa fa ekalefan edduha ko anhenunna mukhatab qurabba hadis ful qur'ani e anhenunge jamaat ge mistakumne tiyabami Allah taqwa irwahe gina sodagai qurashe heyokantag gina qurare miuraj arawada genne gerega timan kalefan narakain emme gina ende kuni anhenunne narakage emme gina bayki anhenun warabboda birugannan jehe masale narakage emme gina anhenun firihun nabur etak gunay gina narakage anhenun ema khassa ko samaluwan jehe anhenun sababuta hay ko baban anhenun narakavan naraka gina umuge sababuta ege sababuta ke sebhare kalifan bayan korawwa emme bodo esavekkamu ge kalifan hadis bol korawani takfuruna al ashira tiyabami tiyakabalun firinna warno kiyaman teriwe firinna kiyaman teriuma ki ei warabbodan Allah wajib korawwa sawakame firinge haggutan ada kurun den mihem monomun hitan arafane den firing ge haggutak ko baabae yar emi humse mi hunge haggutan ada kuran jehena hagigatu gami wa gotaki kaaveni kurani rasmegge gotuga huriyanne rasmegge gotuga ada kuran jehe rawajegge gotuga kaaveni mi kurani hagigatu Allah subhanahu wa ta'ala anga ekan kuran anga fawati kurani kinu bas ba den haran kamakum salami mattaka mi ustahun kurimatiga ehen gotakan ula fiya mista hunde ken haran kan dattake enai kurani ekamu salami mattaka rasmege gotuga da kurakame kaavenya ki Allah subhanahu wa ta'ala warag gina kan dattal lavwa fawaich de faratan haggutaken e bahare ada kuranje e dene gannan je hena komme miyakos islamegge gotuga hurajjiya muslimege gotuga hurajjiya ena dene gannan je firimihas dene gannan je kaaveni kurumuge kurin timannage maccabwa abimihage haggutahagi ko baato hamay gota anhem mihas dene gannan je timannage maccabwa firimihage haggutahi ko baato engam Rasulullah sallallahu hadis qur'ani anhenun ne megine narakage ege emme bodu sabekkamu ga bayan qur'ani e kalifan me hadis qur'an takfurna al ashira firinnan no kiyamanteriu firinna kiyamanterima ki wala bodu waja maam fange maccabes firinnan ena kiyamanteriu anjeheni
ما بفاين كما كان أمر كوريس فرميها يا خلافا أمر كفانا فرميها كما تروان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآني لو كنت آمرا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ميهك سجد كرمت من كريفان أمر كربنا ما أم ميها فرميها سجد كرمان أمر كربي مه أي إينك متشوا فرميها حق تهوج بودكامون دين كريفان حديث القرآني تكسرنا اللعنة لعنة ورجنا كرابا كيان هناك مريها تنجس سما حقيقة مي مريها ما حولك جالس وكيد بيراجع كنجنو مريها تنجس دي أن هناك جماعة جيا كومس ميهك جواه كينا دا كان كومس ميهك اللعنة ده إيه ميا إيه أمي كان دي هن دبا أودو إكانتان أن هنون جتريك ورجنا كمان أي ورجنا نركض دا سببين أن هنون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن لا يدخل الجنة قتات دبا أودوا ميها كدوها كوسورغن ونان ورن نبأ كمن دبا أودوا كيت قرآن کو سكامو کے وعید الله سبحانه وتعالى بیان کروا فاوے الله سبحانه وتعالى كيت قرآن کا وحی قرآنی تیابامی ہوں غیبا نبناش غیبا می عربهم يكن غیبا بنو غيبا نبناره تيابامي هم كرمي هكو روحن همي كيت قرآن حجرات سورة الله سبحانه وتعالى وحي قرباني تيابامي هم كرمي هكو روحن هي إنك ماروفا وأخاك مولا مسكنو كيوما إفادا كامكي أي دبودوما ورن نبا كام إدوه رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة كرمي هكو رجام كربي جنة كرمي هكو رجام كربي එහිඳු එන රජම් කුරමුන් දියයිරු ඒ අංහෙම් මේහාගේ ලේයින් ලේකොළ බුරාගෙන් ආස් අස්සාව බේකලේ ගාගේ ජෙහමු ඒ අස්සාබ සහාබි එනේ වරන් හුතුරු බහුම් බස්පුන යොන් නුලෆා මේහාගේ ඒ නජිස් ලේති මන්න ගාගේ ජෙහමු ඒ අඩ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එස්සෙවි දැන් ඒ දෙමීහුන් රජම් කොන් නිමි වඩාගෙන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් වල කරවන්නේ මිවෙනි එවැනි බස්තකෙබ්බුනි මීහාගෙන් නාෂ දැන් එනා ගෙනෙවමු එකලේෆාන හදීස් වල කරවන්නේ එවගොත එතාතන් කොල දුරුග ඔයි කුනියෆෝෙන් හිමාරේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් වල කරවන්නේ කලේ ගොස් ඒ හිමාරුගේ මස් කඩු කාෂේ දැන් එනා විදන්නේ අල්ලාහගේ රසූලාය ඒ හිමාරු දිරිහුට්ට zabahakoggen besege mas kalege faan wani haram kuraba fe adi e marwegen ege mas mulawma fahu etikke on kiha bodakan haram wane toy rasulullah samadis wori kale demme ebuni kalimata e mas gadu ke on buranu baegen be eham waran nuba kamen ei deba odu maki warak gina mujtamata hoga islami mujtamata hoga smewa gota ki hama de an hena kuji he erukom mes ehem yegge waha kami dekeveni mi evves mihaka dogen nukure wen kannege mi wahakay horiha anhen be fulnas engene mi tedekkan hawa ehme ma anhenun narakay ginawumuge emme bodu desababu mi laana mistakuna laana dinun gina kuruma firinna nokiyaman terimu laana dinun mistakuna emme ginan tanta jawab kura ararum baba ekkam gasfennan anhenun firhinu nabura boda mistakunan hadi huture chigo baba ekkam gemme gina fennan anhenun adi mihar tankole duniyavi gotun names mihar duniya tahzib famiyati mihar tankole madu jawab kurma ararum kuriga mirarrasunna adi ehen rarrasun warak gina fenna manzarenge yang henu mistakuna jawab kurma adi jawab kura wagutuga enage sikundi ewagutunna ni fardaif komme fada amale besena kuratan fene ehmiwa mikahare kantattakun rakkaten rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabani heo kantattattiyak kambalun gina kurare sodaga kurma heo kantattan itur kurashe narakaaga ahlu weringe terentiya baami hunne emme ginai ehmi ma narakaan salama baami hewa amal tagina kuramvi mi debawdu ma ghiba bunu ma dogu bunu ma mi hunnan hasada veri ma mi hunna jawab kurma mi kantattakun rakkaateri baami riveti akhlaqun zinetteri baami iffetteri kamun zinetteri baami anhenunna islam din devwa fawa haggaki warabbodati haggutage jahiliya zamanuga anhenun diritibba walu lahuriha be fulna sengi wada nana kannege jahiliya zamanuga rawajen ei anhena ko mi hakali vejjay kujja dirihutta e waludani dirihutta islam din awma fahu anhenun nan ewani warabbodati izzat devwa anhenunge maqama kige kiyet Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala hikram wa qarna fi buyutikunna tiyabami hun geega qarar wati besh
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أدي جاهلية زينة تركم فارقوك مغمچن نكم نهداش uriha be fulus qabul qur'an magumachan nikume mistahunga kurimatiga ule anhenunga gina anhenunga iffettir kamennu hunna Allah subhanahu wa ta'ala anhenna devva fa emme bodu zinata ki iffettir kamuge zine e iffettir kamu zinetteri waami islam dingoti anhenunna emihunga ge uriha minna sengene fadami Europe gaumutahuga anhenunga wani emihunna minivan kandu kolla hurriyat minivan kan emihun egwani minivan kama emihun minivan kan difeoti Europe gaumutahuga office taka bazar tahuga anhenun ginai balambi emihunge evves mihegge iffetteri kan horito evves mihegge iffetteri kan ne miyade emihunge shakwa kiyose emihunge iffetteri kan neto iffetteri kan kudairu iffetteri kan gelligende kudairu baaligu numani sahi kujjage iffetteri kan gelligende esarahaddu islam dinge wani anhuna warabbodu maqame devwa fe kamalun keega sabit wetipuma e sababaki anhenunna ki emihunna islam deenuge miwa minivan kannu ehem minivan kame difinama emme awah shaytana sawar wegen dane anhenunge bola anhenunge sikunditaka fennane menon hurriyat kan difia bala emihun oriyam wegen dawaro firihinunna bora firihinumma laduweti anhenunna bora islami mujtamata bala kafaru mujtamata dukofa islami mujtamata kam yad nazar hingala fiya fenigen dane manza islami adi kafaru ga mutakkiha warwan islami mujtamata ho gamiyad ebbe ladweti kamenne bahebbuna kabes ebbes kahale jehelu men magumati adu fula wahaka dekkuma mihuriha kam anhenuge adakiyus awraya ema nasihataki huriha be fulum bes mi nasihe mi adoha huriha be fulum islam deenuge irshaatakun zinetteru iffetteri kamuge ladweti kamuge zinatun zinetteru erun Allah subhanahu wa ta'ala giyamet dohgo suwaruge devwana suwarukega Allah subhanahu wa ta'ala kalange rasulaya kiyaman teri anhenun Allah subhanahu wa ta'ala hural linun nabur riti kurabba mati maqamatan ebadebba ekambalun ama duaa ki Allah subhanahu wa ta'ala huriha be fulun bes islam deenuge tarbiyat devun ad islam deenuge irshad devun huriha be fulun bes Allah subhanahu wa ta'ala kalange rasulaya irshatan hoda masakkikumuge he tawfiq devun Allah subhanahu dua korne algon men emmenna ki he bas saha he bas qabul quraba ekam galebu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh den be fulage suwalen wejjiya kuda kujja duniyan annawa gutuga kan kanai faratu kamfeddorga bangegum adiwa faratu kamfeddorga gamaddinun ei warak kuris sure nistahun kuramun anna kamen ekama behegutun aswa hadis dhaif kama behegutun aswa hadis dhaif kama hadis dhaifas ilmerin amal kuramun hadisen ei ehma amal kura idane ko bes masale nei kanatu kamfatuga bangi ei kujja fortama duniya maccan anna iro tauhiduga kalime kujja kamfeddorga ihun erangalu kamen ei den hadis dhaif kama behegotun aswa hadis ekama ge maccan hukume gaimun wanya ifada hadis takan amal kurawidan masale ne kan kurumako tarawis kurang emme rangalu wagutaki ei regandoge fahuba regandoge timba kula deba vetuma fahu denge onna fahuba e wagutaki Allah subhanahu wa ta'ala emme tiri udan ekalange zaat flagen bode gannawa wagut e wagut ekalange nida iwa hal min sa'ilin otiyahu tebame goterenge bahuri hati man Allah gazutun etchekenge dannawane me ko etchekenge dannawa hati man Allah devwana me tebame goterenge bahuri he fa husama dannawane me ko dannawa fa hussa devwana me dua qur'an me ko bahuri he dua qur'an he dua ijab ko devwana ei emme awlawe gemba wagutaki den umaruge faanuge zamanuge mi ishafahun tarawis namaz qura gotam mi heduni den e zamanuge mi namaz kiyani yes tarawih namaz den no e barafahun de ifawa name figu ilmerin tarawih namaz eru e namaz kiya ule namaki hama qiyamul layl re gandoge re alqam ema e namaz quran emme rangalwa gutaki e re gandoge emme fahuba wa e waguta wage hele wen kama yagin wa miha e wagutu kurun enuni nu hele wen kama yagin wa miha rangali isha namaz ke fahun jamaatu ka tarawih namaz ko
ei rangalu kamennu ei rangalu kamennu Allah subhanahu wa taala ekalaange altamuge teren anhenunna lavva fawa kamen hayatu ekamaki ekan Allah subhanahu wa taala ge sunnay badalu kurun besmiyakan oy kamennu hayatu ekan ekurun rangalennu den bayin ilberin hudda devwa fe bahari hajju alukamuge ekan kurun huddae hajju alukamuge sababaki hajju alukam miwa gotaki daturumi onnani wahi gotakan hama jehifa er furan ebajihe mihun kandala fawa duwahu furan jiheru tawaful ifada hajjuge tawafu kuran jihe nukure jiya enage hajju faait wegen diye ema tawaful ifada kureveni wudu koggen e halatuga hunna anhenaka nuak kureveni tawaful ifada dem bayin ilmeringe bahar hudda devwafa e wagutu jihejjiya e halatuga wes anhenunnak kurevi dane tawaful ifada ei majburi halata kattaka dem bes kiyaka se behuge wes yagin kamen no ei alugando emme faun hajjat dia faharuga anhenum bes kyagen tibi anhenum ekan wefawati bes kyagen tibi anhenum behu ge bagossa ani emihum warad derawegen olun den ekan bayan koddinin alugando vetanga minaga sawabakun evves minbaran unyennuane sababaki enage ikhtiyar go ekkamennun ei kiyen Allah subhanahu wa taala lavva fa kamen yan henunna heme ekam evves minbaran unyennuane ena gado kuran jihene ena emme abha fursatu libeira na e roda gado kuran jihene gado roda ovva emme rangal gotaki emme furtama gado roda hifun ekama ko sunne roda hifene gado roda ovva ves ege dalil wes bar aisha tuge faana ekama nawi dalwani timanna menna bay faharu gado roda hifeni shawba ma hoga ehama ekama ko ekama nawe sippa sunne roda misalakan hajj duwa hoga roda ki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani roda hifaf miha kuriyan oin aharuge faafa isfedi aharuge faafa fuhavi gandane efada bodu roda ekama nadu qur'anat Aisha tuge faano emme maayin anhenunge teren huri emme maayin anhenai ehmima sunne roda hifidane gado roda ovekama ko rangalu gotaki furtama gado roda hifun manawegen noe ane sunne roda hifume gado roda ovve tarawih huga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuravi arrakwai vituriya eku egar rakwai e kalifan kuravi minwaru den kalifan kuravi gotak kuranya miharmi kura gotak arrakwai kogen kama konu daan ei komme devan rakwate ke gul Allah kiyawa gota ehen kiyawagen kama konu daan mihar arrakwai kuranya digu kuranje hena rakwaitta hagigatuwa qiyamul layluge maqsadaki qiyamu digu kurun Allah subhanahu wa taala ga hadato kolan hunnan je kolan hurun digu kurani girai digu kurima kiyawun digu kurima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale faana faam pulu dulawande kale faana kolan hunna kiyawa errakwato kale faana baqara surah ali imran surah nisa surah maida surah araf an'am surah emme rakwate kale faana ida ama aslu girai digu kurun ei mihar mi kura gotak kuran kama kunu daan arrakwate vihi tiriha karrakwai saaliha karrakwai kurun rangana mihar mi kura gotak kuranya demi rakwaittak gina koffe bahari ama imamunge duwaswar imam malik menge duwaswar er makka ga sama bihira ko quran komme ga se kalifan kurevi arrakwa kuranyami buni ko tak kuranje yani digu kuranje hen qiyam salis fahe dihagade salis fahen ganden hama suwal kure masalenne amiha eggotakavs maharamakun nulibejjiya den hudda esabaki den ituru gotenne majburi halet tahuga haran kantan eba halal be majburi halet egga orhamina sengene kannege bandu ha hunu kanje hunima ebagutu misaka urumas fiya ituru echenne urumas kiyama ebagutu hudda egotta wahake ki ehme qawaid eggas men usul qawaid egga menani ad-darurat tubihu al-mahdhurat majburi haletta
haram kantattan halal kure majburi halet dima vejjiya ekan kure den ituru mahramen ena eggotakas nudi vejjiya mahramunna ki kawen heonuwa mi egotati aslaki balighu vejjade mihar mi zamanuga mi onnani waran nurakka masale kuda kudinge masala e masale mi onnani mihar divi rajyega warabbodu masale ei hayatu ema kuda kujjaves rangali hama enage bappa ya kunu mata bebe ya kudiyum ekam ko aslu shar'i hukum annani balighu mafahu shar'i hukume komme mihegge macce sannani balighu mafahuga balighu ma kurin ena mukallafa kan wa Allah hazrata hadis kemen rufial qalam an thalas timmihe kimen galam bani uflifa ega mana kinu liwene timmihe ke kiben emen kurakan take ege ten furatamati anis sabiy hatta yahtalim kuda kujjana balighu jomadande ema balighu mafahu ena mukallafa kawani Allah hadratuga kurakan tatalli uban fetteni balighu mafahu hukum sannan datur hudan mer ane heo nu ba wakiwa kujja firhin kujja heo nu ba wakiwa kujja na balighun nuyas shar'i hukum tahuga ena ebhur himanu wa fa'il merin ehm wima 11 saka 12 haruga aamugo tegga kudin heo nu ba wakiwan heo nu ba kan ifada kujja ka eku datur kurevene mamma yavves datta yavves ekama ko heo nu ba wakin wa kujja kunu belevene mahabamaka heo nu ba wakin wa war kujja amunu ala funna mi kumunu ala en Quran ei bayin ashabe kalo ekamako ane munu ala er munu ga itte jassan huru niqab mi කියන්නේ mi matin wattala fotin e fotin den nu ala kommes beerum kommes hen eccha kumunu ya kollan ruman ala kunnawas ei namaduga munu niwa kurmennei ehem wima enage burgage enage munu niwa kuri bayakunnu niwa Quran ituru ehen eccha enage murun fanara har mehar balighu abesaw tegetene ekkama kam minani fanara har wejje enage hukuma ki balighu wejje mihage hukum fanara har kurim beswan kurim wejje age mane ki ena ki balighu miheke e hisaban wejje fanara aharun ena beleveni balighu mihekam ge hukuman nan fanara aharuga ege dalilu wesebori tarawih namaz dam namaz ki de namaz nu agiya to e hama en namaz me ar e namaz ge bhar bayar nan ta tahajjud qiyamul layl qiyam ramadan tarawih mi hurihanan ta mi hama ekecche tarawih ki ei umar ge faanu ge zamanu ge mi bunahen jamaatu ge kurave gotan hawajese rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanu ge jamaata kunu kurave namaz e jamaat ekka
දැන් උමර් ගෆාන එද්දවහකු මිස්කිත වඩායෙන් කලිෆාන මේ ෆෙනි වඩා ගන්නවනි එකි මිස්ත හුන් දෙමි හුන් තිම්මි හුන් හතර මි හුන් මිස්කිතු එකි දිම දිමයාගේ මෙන් කුඩි කුඩි ජමාඅත්තන් හදාන්න නමාල් කරවන දැන් කලිෆාන උබයි ඉබ්නු කාබ් ගෆහත ජමා කුරබි හුරියාසාව ජමා කුර ඉජ්ජමාතකන් හද්දා ෆේ කලිෆාන විදාලු එමි කිහාරි ඉති ගොතෙන් හෙමිහාරු එහෙම එකලිෆාන එම්මෙ ෆොරත්තම ඉජ්ජමාත එක්ක එනමාද කුරාවෙන් හෙද්දෙවි එහෙම දමු නමාද මස්සලෙන්නේ එනමාද කොෆ ෆහුන් දම නමාද නුකුරියස් එහෙම දමු නමාද ගොතු බහිමෙනිගෙන් දානේ අද ඒකද තරාවිහ නමාද ඉරාක් වලගන කොෆ ෆහුන් කුරාන් බෙලිය සමය තරාවිහ හම දමු නමාද තරාවිහ හම එකෙච්චෙන් එයි දෙනමාදෙන් නෝ එයි කි හම එන්නමාදෙන් එයි අරක්කෝ මිහාර ආයිෂා ෆාන දාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රම්ලම් මහව සදි රම්ලම් මස්නු එවස් මහෙග්ගවස් 11 රක්වතකවර ගිනයන් නොකරවයි 11 රක්වයි දැන් බයි රිවායත් එකවර 13 දැන් හිමෙනනි ඒ ෆත් ඉෂානමාදුගේ ෆහු සුන්නතුගේ දෙරක්වතා 13 අස්ලු 11 ඒ විතුරිය රක්වතා 11 ඒ දැන් ආදතකි දැන් එන් හදීසේ බෑන් ඇස්සේ කලිෆාන හදීස් උකරන සලාතුල් ලෛල් මස්නා රේගණුගේ නමාዝ දෙරකොතුන් කුරමුන් දාශ ෆජර් ලාෆාන කම බිරු දන ෆිමිහා ඉරකෝ එක්ක විතුරි හදාශ ඔන්න හිර කුරාශ රක්වන් යරුම් විතුරි යවි ඒකතේ සෙබන් හදීසෙන් ඇස්සේ හෙන්දෙන් සෞදි අරබියා ගිල්මෙරින් ඉන්නනි මේ හදීස් කම චෆත්වා දෙරකොතුන් කිතෙන් බෑරගස් කුරේ දානේ එකමකු එම්මෙ රංගල ගොතකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරවිගන් 11 රකතවර ගිනනු කුරු den gara ko kurar kalifan kurevi gota kureve to masay kuran jehne qiyam diuko iraj diuko e gota kuranji es rang masenne ebba misal kira kolo koffan ebba fahum kuran be bes masenne den vituri koffa fahum bes masenne kuriyas mihar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisul qurabahwati regandu gemme fahunamadik kamuga vituri hadash vituri ehma misalaka den suwalaki shanamaduge fahun tarawih koffa vituri koffa onna miha ena damwaru helewmu ena kinen hadani den mihar temme fahunamadik kamuga vituri hede vituri kurai feyoti mihar den kinetto ena hadani අස්සාවේ කලුන් දෙගොතකන් එබහර කන්තක් කරවා එහෙම වේල් මෙරින් විදාලෝනේ දෙගොත් වෙස්රංගාලේ එක් ගොතකි මායල්ලාහ් රසූල් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් ගෆානුගේ දාරි කලුන් කන්තක් කරවි ගොය කලිෆානුමි හද්දානේ ගොතක් කුරින් විතුරි කුරයි ෆොජියා ෆහුන් හේලෙවමුන් එර්රක්වයි කුරානියලුන් එර්රක්වයි කොෆා කුරින් ඒ කුරවුණු රක්වයිත්තන් හිරි අදදකන් හදාන්නේ නියක් ගන්න නිය ගොත මුනේ චෙන්ගිච්චේ කුරින් ඔති විතුරි කුරයි විතුරිය කි ඔන හිරි කොක්කුරේ රක්වයි ඔන හිරි ko dem mihar errakoi koffa hiri adadaka badalu ita misala kurin fasrakoi kurai fawajja ibnu umar abdullah ibn umar mikanta kurava gotaki fahun thele furat helaf errakoi kuravani errakoi kuravima hayvi ita e kurin niyek gannani e kurin kurai fawa rakwaitta hiri adadaka badalu kolluma den e vituri hisamunge die den fahun anakka derakwatun kuramungo se kalifanakka vituri kuravani fahun e goivves masselenne devana gotaki ena kurin koffa vituriya baatilen nuana kaman ilmeren vidalwane egotan hadis okkamuga vias ena den helewunima ena kurashe den derakatun vituri fahun no kurashe ya masalenne ajuru liben rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli kabidin ratubin ajrun emane ki furana allah levi komme ecchakan heyokame koddi fiya ajru devana allah taala kuttaka fendin zine kuri anhene zinege mati demihuri anhene zine kurum mati demihuri anhene ena kuttaka fendini ewaken gen kanewara mashhur wahaken ei ena femboyagen gen darko ena mi fenani sahara terege wale e wala ena e walo kariya wasili vinde ena fenani kuttae femboyagen gen bimmatige duka tamundaniko ena e wala faaba ena femboye fa ena ge khuffu damagen fa khuffu mi kani hamun janawar hamun hedifa istakina e fengalagen ena maccan ase kutta fendinige sabun allah subhanahu wa ta'ala faafu saade em wima
furana huri komme ichaka ihsan terima Allah ke badal degana kafir kan ihsan teriya ka sallallahu subhanahu wa ta'ala ajur dewan එහෙනම් නමාදුණු කුරා මීහකන් අදි සදගාතෙක් කුරියස් එනකි ෆගීරු මීහක්කම ගවඤ්ඤා එනං ඒ ඉහ්සාන් තෙරිවීමේගේ අජර අල්ලාහ් දෙවන් අල්ලාහ් ගාලෙන් ඒ අල්ලාහ්ගේ මඛලූගේ කාෆරකස් ආනූනේ ඒ කොම්ස් එහෙන් කහලකම එක්ගොතක ස්ති ගොතකන්නෝ ඔතියේ මස්සල දැන් මිහාර මිසාලකන් ඒන මුජිතමයග්ග මිසාලක බලංජිහකන් තත්තන් ඒ බහුර මිසාලකන් මුජිතමක නමාද් බරාබර කුරා මීහකු ෆගීරුකන් හොරජ්ජ ඉස්කන් දෙන් ජිහනේ නය ඉස්කන් දෙන් ජිහනේ නය ඒන බහට්ටා මිසාලකන් මීහකු එහෙම් මීහක එහි තෙරිවිජ්ජේ මස්සල එකමක එව්වස් මස්සලෙන් නුන් ඒ කී කාෆරකන් එහි වියසදී මිසාලක ගායත්තිමාගේ මීහුන් නම් එහිවන් අල්ලාහ් අමර කුරබ්බාෆතේ ගායත්තිමාගේ මීහුන්ගේ තෙරෙක තිබෙදන් නමාද නුකුරා මීහක් වස් එව්වස් මස්සලෙන් නුන් ඒ කියෙන් එන දිනුම ගායත්තිමාගේ මීහ නමාද නුකුර ඒ සබබ කියන ඒ දේ දිනුමුන් එනන් අසර කොන් එන ඉස්ලාහුම් වස කරීගෙන් වේ එමිහා ඉස්ලාහුම් වස කරීගෙන් වේ සෝදගාය කුරදාන ඒ මුස්සන් මීහක වෙද්දෝ තින්රියක සෝදගාය කුරි මුස්සන්දින්නා මුස්සන්ජක හදීස්ගේ වෙති හදීසෙන් එබ මීහකු එන සෝදගාය කුරමන් නියෙක් ගණගෙන් රේගඬ එන මි සෝදගාය කුරණ එන තින්රේම තින්වස් එන සෝදගාය කුරුනි මුස්සන්ජක මුස් තින්රේවස් මුස්සන්ජක මි දෙවුනි එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු හුව ෆෙනුම් ෆෙන්නනි එනගේ යාමල අල්ලාහ් ගබූල් කුරබ එකම මුස්සන්ජක සෝදගායන් හලාල වන්ත සෝදගායන් හලාල නවන මුස්සන්ජක ආදෙන් මිහා හිසාබු මිරේදන් නිම්මායානි Allah duaaki uriha emmenna kiyes ekalaange diimmati saabitu weti baikkamu galevu hagigi baajjeri kamaki Allah subhanahu wa taala ekalaange diimmati saabitu ei hagigi baajjeri kamaki duniya ki wagutu kandai lifawa tanen Allah subhanahu wa taala wagutu hama kandai ma ek duniya nimigen daane hagigi baajjerinnaki Allah subhanahu wa taala duniyege mi devwa fawa emihaka devwa fawa ajaluga furihama gotuga beenum hifamiyo algonanno me fennani ginamiyo hama duniya kimi tima hitu huriha gotakan ulumallabwa fatane ke koy me kesita maru matin handan no besmiyak maru ginen handan kurashe oti maru ginen handan kurashe erum miha islahu mallibe warabod fursaten ei ginen maru handan kuru komme miha kos marwan Allah subhanahu wa taala komme miha kos waki ajale devwa fawani e ajalu hama furihama uma ko ena duniyan nimigen dan Allah subhanahu wa taala gendawan ena ya ekuga dan echaki hama ekani ena koffawa salih amal duniyega itur evvesechen ena marwegen dar ena ekuga nu dan kitamme mudalen hoda fotas kitamme darinnen hoda fotas ena ekuga hama ekani dan echaki ena koffawa salih amal ma du'a ke Allah subhanahu wa taala runu emmenna duniyege kalange devwa famiya ajalu heyogotuga beenon kurumuge heyo tawfiq devun wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh